Sotro Pekwajala Amsani YTF Rock Tini Kumulungni IS Hall Logo Kaisa 3 tarik bung foundation de na palanya bagi kok sablai mung panda khaijaka Kumulungni IS Hall Logo odo sudu sate kalayo Sotro Pekwajala Amsaini YTF Rock simina kok sablayo bongni bahai ke bongni foundation tai bo naithoka khaimano abono tuino bongni koksa panda khaijago odo phai manjakha Sotro Pekwajala ni block committee ni president YTF ni president manjaka tai MDC Ganesh Debama Sotro Pekwajala tai Pekwajala Zonal ni joining chairman Rakesh Deblama bo khobjaka bo manjak paika tai odo West Zonal ni vice chairman Sudhir Deblama bo o pandao manjak paike o kok chablai pandao bahai ke samung botang rok khailainai abono tuino o panda kaisa kok chablai panda khaijaka Kumulungni IS Hall Logo tini tamni teiaro asongai kok chablai Hambai ini sini Pekwajala Jamnagar Constitution sini andara YTF by Rinjak 3 tarik bus dengan 3 tarik YTF की फाउंडेशन बैनर सवई बाइक की फाउंडेशन फाइलेना फाउंडेशन इसके ताम खर्च बुतल ना रखना है और नथिंग इज किनारा चलायो बने बगे सिनारा YTF ni sini ब्लॉक ni प्रेसिडेंट tai sinara प्रेसिडेंट tai sinara chairman tamai ra वो अंदर chairman tamai ra पर जतना खबर दिनारा इलेक्शन ना कमनी पांगा अपन बगे 3 तारा में फाउंडेशन दे आपना सन YTF ni जो बोलो ग्राम शिक्षा ओ प्रोग्राम नो सक्सेसफुल खालिम रगै सारा दुप्रा हा गनाङैनो सिने YTF ni 3 तारा फाउंडेशन दे प्रत्येक ब्लॉक में तमा हमनो से दिनरा पक्साबो अब को बियां नि ओ एरिया नि अब sini Sotro Pekwajala Jamnagar Constituency एरिस constituency अंदर दिनरा YTF की सिटी जमर पक्साबो